Thlik Thlok thir tu te chibe ule moi chak chak kania tun chuma chuan Champhai DC office in IAS chair chuan tum thu te malak na en tun tlak tak ani thu te le clearol tan project lanu an kalpui don thu te hi clear hauna in nei don te ang Champhai DC office chuan October ni som panga khan malak na en tun tlak tak an nei hon na an wat seya DC Mohammed Akub chuan malak na shang chungchang PowerPoint presentation mangin asarifia ane Champhai DC office hian an district chunga zirlai te civil service atling tura kai shuai tumin East Trumps enabling aspiring students of Champhai and Rwa manin an kalpui chana hemi project atang hian zirlai no pangte zinga civil service alu du te an kai shuain an tanpui do na ni district chunga IAS le IPS officer ten no pangte komin civil service examination kalphung te in buat sei dan te an shil mai ba ka an na tho dan mang te an shil thin do na hei hi enton tlak tak district tina ti atana it hle ani zirlai te saptong zirna lama chanlak tumin foundational English learning kalpuyan tumboka clearol tana mala in project lanu lifting adolescents needs and utilities an kalpui don boka hemi tang hian me chezirlai te hena cycle le sanitary pad man non thei pek ani don ani DC office hian livelihood program for Moor VO an kalpui don boka Moor khonhena hian so thing channa khole ati rona an pe don bok Champhai man thin na sin ku chu thianghlim taka man ani theina na mala in litter free na sin kut an kalpui don bok ani October ni som panga khan heng hi honni in Chief Minister Laldu Omachu khwaliana man ania Champhai South BL2 Lieutenant Colonel Clement Lalming thangachu khwalza omatan man ani bok khwalian Pulaldu Omachuan hetiang malak na ro pui tak aom thei hi ro pui ati thu soin Champhai bor sap tho thatna te afak ti asoya East Trumps hnoya zirtir tu tele officer te inpek na ro pui ati thu soya All India Service Officer te zirlai te tana an thanhem ngai na awangin lom thu ashil bok zirlai tele na zong mek te chanla ka tul to ti asoya na shang lak na te tling turin theitop chwa turin foi an ngai ti asoi bok sarkarin sipaya te polisa tele na shanga mizo anom chawa an ombel zel dan te po an ngai to mek bok ti asoi project lanu hnoya me chenau pang hena sanitary pad man non theile cycle pack an tumpo tha ati thu soin English foundation zirna an ti tumpo Hindi an tel thei chuan a hlok thlak zwal arin thu asoi bok ngur VO exam na pui an tumle na sin kut fai taka man an tum te po afaka bana kai nen in kung kai na thatak po heng malak na hian awam thei arin thu asoi heng malak na shang hian Champhai district tana danglam na tha asiam nei theinan du sakna ahlana malak na hnuaya bungwa shang ginger slicing machine te cycle tele thil dang asem ngalani khwalza Lieutenant Colonel Clement Lalming thang chuan heng malak na ro pui tak abial na districta athleng thei hi ro pui ati thu soya borsap le apala tu te chunga lom thu asoi heng malak na te hian zirla tam tak tan mason na athen nge yarin thu soya zirna le ezon na mason na asiam nge arin thu soi bok hlotling taka kalpuyani nge theinan do sakna ahlana foundational English learning certificate le letter free na sin kutatan bongrwa asem halani he hun hi Champhai DIPRO lalzaran akai shwaya Champhai borsap Mohammed Akub chuan malak na shang chungchang PowerPoint presentation mangin asarifia SDO Chandrakant Bagoria chuan lom thu soin hon akharani khati zongkha ton chuma thler hauna kan nei thei te chu ani e